Good evening, Ma'am. Kurumjari Notice Window TV की dialogue ता meeting ता video बापू नो पुतराम लोग शे मैसे के कोई की dialogue की topic सी stay away from Kuki Referendum Thadou Inpi हाय बने मरो इना हुजिक मणिपुर की थोड़ी बा इरांग सिगी मरक सिदा development changes में आमम लाई रहे मसिदा मणिपुर लाई बा कुकी जोगी लाइबक्सी लेपनबा सेपरेट यूनियन टेरिटरी अमा सेमगद्रा और मणिपुर दो मखोई पुल्लगा लेगद्रा हाइबगी मतांगदा रेफरेंडम अमा लौनबा थौरांग तौरेना हाइब पोची कोई ड्राफ्ट थोकपसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आमम दसो कोइना ngarang na handagi ni mari mangai प्रमाण कोई चाइ चाइ दना उरे द हाइदिबा पीपल्स रेफरेंडम बैलेट की सी सोशल मीडिया मयामदा सिगी फॉर्मेट फॉर्म से मैम ता वायरल ओरपदगी अखोइना सिगी गांगरगा लाप से हिरम सिगी मतंग दसु कोई नेशनल मीडिया की सिंगदम मैम रिपोर्ट तौरे खुदमना कोई तोय दसु टाइम्स ऑफ इंडिया दसु रिपोर्ट फोम की बा हाबदी करी गिदमक्ता कोई करी कुंबा हाइदिबा कुकी जोगी मियामना मखोई की तुंगी लाइबक लेपना बा सिगी रेफरेंडम असि पांथोकलबदी प्रूफ अमना मोगी अखोई पॉलिटिकल गोबे लाइबक लेपना बगी तमता पांथोक पर रेफरेंडम सिसिना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओइना नि सुबो ओइदुनी हाई को निंगसिंग बे 1951 दा Naga National Council na NNC na pangthokiba koigi referendum or plebiscite dugi potum leire aduga yam khrom yam na koigi around 99% miyam na koigi separate nation ama semba pam habegi apamba mod phongtok na taraka na koigi Nagaland gi sigi sem gi report myam am leire aduna hujik la report si koigi masida maruina Nagagi miyam sina mayam gi mateng na lewak asigi makogi electoral da kuki Manipur tariba kuki jogi village mayam sigi apun punamaki makogi apam badu masi phongdok ngana ba masi ki village de pi bani aduga masi ki damak to kuki jo supposedly reported kuki Thadou Inpi na so koi phongdok ka matungina hairiba drafts dadi akoi gi kuki jo people hana to akak na ba organization na kari gumba ama khok na koi ki pallakan da masi ki referendum se phongdok kan haibegi wafam makti pande drafts se to botabu kuki Thadou Inpi na amu akoi phongdok pada masi gi in response sai da se wafam kra thamai maduda supposedly kuki jo council number C CM number ki thawang to wafam se lai re do kuki jo people gi referendum ballot hai ta referendum on the political future of the kuki jo people of Manipur haiba draft ma tawre masida kuki CM number ki wafam se lak pasida masigi response oina top decision making body ama oidiba Thadou tribe ki Thadou Inpi na phongdorak pasi maroina haiba potsi akoigi illegal oi unconstitutionally madam without any akoigi legal standing ama forward laite aduna amarom damu attention seeking ni political na jaga media stand gini madam di master political gi backing ampog laite ha possible madam aduna masilai da kanam tana support tawganu masigi information se sandokanu haibin jingwa form mayamam lai totally masita senga yaning de be form mayamam su thamai aduna khiram masida koi khana nei najana bi damakta ngasiki कनोसी टॉपिक से पुकचबनी खनन नै नबे सरुक याबिना बे दमकता कोई स्टूडियो दु जिलेंसिन दन लाइबिरे काइखुम नजरी बा पैनलिस्ट अहान बदा सोशल एक्टिविस्ट ओजा डॉक्टर किरण येंद्रेम्बम ओजा तराम नोकचरी अनि सुपर पैनलिस्ट ने लेंसिन बीजेपी कोई सोशल एक्टिविस्ट ओजा पुयाम तोमचा ओजा तराम नोकचरी अहुम सुबा पैनलिस्ट ओइना कोई ऑनलाइन खुथांग द सरुक याबिरी बसी काइखुम नजरी ओजा कर्नल सपम संतिकुमार आर्मी वेटरन ओजा वेलकम ओजा तराम नोकचरी थैंक यू ओजा अहान बगी से आई ओजा तोमचा द लाकचगे ओजा एज अ legal practitioner hai tari adugi meeting dige khoi gi ballot ji han bai oina illegal adagi unconstitutional hai ba wafam je lak matam da karamba perspective te gi kamai din be oja masi tasengna referendum ha bisi political question amada masagi general vote to buni adoji unconstitutional ha gi matang ji da tasengna mo hoina kena se referendum kuki zomi gi referendum ama tawni hai bisi kari basis ta no Indian constitution gi makha da odoribra natragana kari karamba law gi makha da odorino adigi makoi na hojik tawgane hai dana tawriba question si so ani ni amana makoi se Manipur digi tonganba separate administration ama ka ba tawdra hai ba ma natragana atopa community sing siga loina na ko undivided Manipur ra makha ta na lei isra hai bisi si taseng hai ta gadi ngasai gi ko gi Thadou kamu na hari diam sum moi na hari se kom si tau gu no masi yaw gu no se masi taseng hai ta gadi karma mo koi na mayam hauraga karma thabak khara tauna nam hona ba matam sida adu leba kai ba ya ba khana chaina ba thok ba ya ba oi ta gadi moi si instigator oi der crime do gi ko na kanglu nai na khan ba ya ba crime ma kana se sa thohan na bo hona ba chung thohan ba gi maral moi phang do ni
ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯄꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ 18 ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯅꯔꯦ 2005 ꯇꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯄꯋꯥꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯗꯅ ꯀꯣ ꯁꯨꯗ ꯃꯤ 5ꯈꯛ ꯌꯥꯎꯕ 10ꯈꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯊꯪ ꯈꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯆꯍꯤ 1-2ꯒꯤ ꯇꯥꯝ 1-2ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ BJPꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯌꯥꯅꯗꯅ ꯆꯦ ꯑꯏꯕꯒ ꯂꯩꯔꯝꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯍꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ BJPꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯇꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯇꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤꯀꯣ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯁꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ ꯆꯍꯤ 2ꯃꯨꯛꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯨꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯡꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯥꯔꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯄꯤఆꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯄꯤఆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯄꯤఆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅ ꯏꯁꯇꯦꯟꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠꯂꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯣꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯤꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯪꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯝ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯤ ꯁꯤꯃꯤꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯆꯩ ꯆꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯀꯔ ꯅꯨꯡꯀꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯔ ꯈꯟꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯃꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯤꯍꯟꯅꯅꯕ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯋꯤꯛꯁ ꯈꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ 6 ꯀꯩꯅꯣꯗꯀꯣ 6 ꯃꯥꯔꯆꯇ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯋꯤꯛꯁ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯗꯤ ꯇꯣꯡꯗꯦ ꯃꯤ ꯇꯣꯡꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MST ꯊꯥꯕ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡ ꯇꯥꯟꯅ ꯆꯪꯍꯜꯂꯦ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ MST ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ MSTꯕꯨ ꯊꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯏꯗꯨꯅꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯤꯀꯣ ꯕꯁꯁꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯏꯀꯣ MST ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ
सी तौरे को समाज समाज तौदना अदगी हौजिति मोय यामना सेक्टरियन ओय पोचदा अतै दे हानिंग्रे को यामना सेक्टरियन ओय मिते हाबसे सी याव सुंगाय रो हाबगी पोदम स्टेन लोबो कांगु हमसे ऑक्सले को अदना ओय तागदे हौजि मोय मुखगी लान हरबो कांगु से मखोय कनो मदि स्टेन मदि लौदबे यार आइदा अखोय इंडिया गवर्नमेंट तौरबा पियाना तौरजे अखोय सुंगाव यावनिंग दे mawa sungla ulok de masigi against lay ni hata de it is koi hanjan hai it is an open declaration of war against the Indian government odore adu oning da na moi na hando ke hata ge so koi gi pajana moi on chan dore koi mi kya si re koi gi false promise da koi yung ga mang re na koi gi false promise da na koi hekta hando ko ya ba ha de moi gi leader ga soklei do aduna di aine sum khangba matam da hojiki tawbe referendum se madu gumba ngasagi ko aikoi handokpa yananaba sema male adubu moy koi separate administration se pami haibadi aigi handaki referendum se tobum ji thokte tawta ga madu ta roi man ya du ek taw matam da kuki na zomi na it is a open declaration of war against the India government la ne ba against the Indian Union la ne ba adu makti makoi natte badum pa je moi na kan pa moi na ngai to isi kenu da koi di maram mo pani adon lam heliba mitei lam heliba naga se koi na namthabi ge ko koi gi keno hanganga sanaba yadri sing je koi loisan bi ge koi ji noi na season biu koi na pa ma mong de season biu khongpang na net kera ko adigi ko turien da thade kera adu thaw da koi gi lam ma je dam de pi bi na tawrum do madu fail or ko matam sida madu handok pa yana na bani adu ka taw de referendum se ngasi bawda kuki gi jaga da bo thadaba matam da kanala bo thadagi kun gi ning thaw mana na tri referendum na gi na ma ngate se khoi loina khangga ngate moi ngasi bawda election taw matam da khoi election si niyom chumna taw ya dana mo khoi gi ballot box thamiba natraga mo gi booth ki area da mi asuk ngasi de asuk am na tin ge na karamba kano se khoi gi ko tampak ti am tawi ko tampak ti de khoi gi video footage am thagale ba ese sumai taw na si lepe si sanda dana si pung mari buk chang de ga hai se asi moi po da ma moi de ngasi bo ka de ko lege ba duna taw de referendum se masi free oiroi ama tawroi hauji mo khoi gi irang hori ba kangbu sing gi apa ma dune ba du irang hori ba kangbu sing gi apa ma se moi na haje bo ani naga gi matam de India government de independence tan de referendum ne ba adu 99 point ka no aduna support to ka hai do moi adu di pangai haje bo adu di sidi separate administration mo phun manipur ne ba naga gi pot moi ni sidi lobu ya roi ba naga gi de India ga akoi tongkhan to khai ta ga da ta ru da ha bi pot ni independence from kanu ne ba India de gi independence lobu gi matang ne ba adu hande ki moi na manipur gi matang to se ngai ha je do hoje akoi manipur thuga ba sunga ya roi ha bi se India government gi state na khoi khulai thadu ab ji na government gi state natra adi su sing je kanu da changwa ha bi se hoji order thok te bawani hoji adi potu la abne ba ko adu gi mayuk ta hoji la ko matam se ngai ha je bu do moi chung tok to roi moi akoi administration je moi na machin ha ram bawani asi kari gumba akoi central administration pidri bawa akoi wari sungchan chana roi har maga akoi separate administration se machi tan gi gum se ra kaina referendum tor ko si ta se na ha ta gadi akoi adu bi khang khang abu ne moi handong ninge yam samnai ba ko handong ninge ba do handong ko matam de mayam na moi da sa dori sa na ha je bu do ma su mayam si gi ba yung kai mayam mang gi ba si teksak si di moi pu do ya roi ba ko aduna masi di amom da ha ta gadi aina ya ba nate adu tawu da bo mo ko na tawu da ri se sai khoi di atopa community ga leijege habisina masing hele kaina haga tawguni adu nata targadi moi sigi referendum he tawga khoi somai tawdra khoi di kanu se khoi na taliba separate administration ko union territory natragana tase na haita di moi di independent country ni ne moi ultimate aim di adu he phangdir bokti khoi di yam samna da naga gi people la mathong na leine logi ba maina khoi India gi independent oigedabani khoi gi tongan bale ba ama sengudabani habi poti di moi la ko sungong moi ba adu da so hapte bese aduna masi moi se ko honorable retreat hagadra sai gi ko aram ba tawu matam da koi la le hadna maku thangala surrender tawu mo ta sai koi di praja na yad adna di praja ge apam bane hadu sat pa yana mo hona bani adu masi da matu gi sathi ba sing do matu udana sai gi koi gi peno na so thado kangbu na so matu gi lak bane haba okay thank you so much and tongai je koi ji hana de gi koi gi lakpa hai ta re
कनो तालिबा कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा कांगू से सेंटर का लेबा अंडरस्टैंडिंग दुदा अखोई की खतंग मदुदा चेलक तबे वाफम लेब्रा मदुबंग नपो ओरे खंगबदेगी मसी हांदोरकपदु यारो खंगबदेगी सिगी रेफरेंडम की पोचे मसी ऑप्शन सिमा पुखलकप्रा हाइबेगी पोतो में लई याम नुंगाई स्वाई मतंग से आई ओजा तुमचा सेकंड राउंड दंग मखा ताना मुक लाक्चेगी थैंक यू सो मच आई ओजा कनो दा लाक्चेगे ओजा किरंदा ओजा कोई याम चुमे अखोई एके मिश्रादा हाइरे एना तौरकाना देकान हेराल्दा तारीख 13 अमुक अखोई इन्फ्लुएंशियल ओबा कुकी जोगी ऑर्गेनाइजेशन सिंग देगी लाप पोनेन हाइरा कांदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन रिजेक्ट तौरे हाइबेगी कनोना अखोई नरेंद्र मोदी ने समाय फोंगदोरे हाइबे वफम से सिगी पोट से लेरे अदुना मकोइन हुजिक लाइबा रेफरेंडम अमा हुजिक थांगलाइबा सिगी पोट सी सिगुम्बा हाइतारे अंडरस्टैंडिंग सिमा लेक ओरकपा नत्रगा मसी ओइरोय खंगबदेगी मसीगी पोट सिमा ड्राप तौरकांदा कोई कनो तौरकांदा हेना यूनियन टेरिटरी की पोट से हेना मयेक सेंगनबा हेना कोई कंक्रीट ओइबा हाइगद्रा मसीगी पोटा लापगी कनो मना तोंगान बखोई वे मोइना येंग बया ओजाई पर्सपेक्टिव पे लेजा हुजिकी एंकर नंग बिरो पोतो तो मोगी तालिबो पोतो की आंसर्स दुम यावरे जुदुम थमजेगे तरम मने मखोइना पामिबा रेफरेंडम की मसरे पोतो जे रेफरेंडम से कइनो हाइ कान रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट बाय द इलेक्टोरेट rather than their representative ko on proposal law and political issues and magi meaning the pir ka lejar bane ko sigi positive jiki masidi kai no hai kana only dream of selfish self style leaders of cookie terrorists hai tarai mot de ko aruga playing dirty politics makoi am mai sana baduga where only message the civilian sing jina shed blood and meaninglessly makoi jedum si bado mathong kang dan sian bo bot moina sil bo bot ni aruga referendum jiki matang danga sai Thadou Inpi manipur abadi maite alliance ta mamang su sina tabo jik tholai ba masagi nathai dan leibiu kana hari posing mamang amuk su tawre ko sigi pot mayam aduna masidi anti national ba kanoda political movement or activities sing sida ekoi ta seng naga di Thadou community ji yauroi maridra madu makoi gi principle makoi gi aspiration du masina reflect taw da madu reflect taw di hai bane ba kam da mari lene de na aduna Thadou individual sing sina masi participate taw biganu aduga Kuki referendum je masigi pot sidi makoi gi campaign sing je aran bani haiba potu ni ngasi praja sing makoi pirei se aduna makoi na pami potu di ta seng na haraga di Thadou di distinct tribe amani aduga Kuki di nate aduga Thadou du di keno du di ngasai gi mana ngasai gi separate keno hai tare independent entity keno dagi magi Kuki dagi leje pot ni na ngasai gi makoi na Kuki len taliba separate administration taliba nataga union territory gi status sam taliba nataga legislative power leba pot ma piu hai ne sigi pot sing je koi karam kan dagi makoi na tan bo hogi hai ni koi yamna hoji keno tongningi ba hiding ba pot ko ai koi na hoji koi na me gi 2023 की मे की अहुम दगी मसीगी पोसी कुकी टेररिस्ट की हेडक्वार्टर ने हाइबे यार वाइब तारे चोसामपुर की मनुंग चनबा कनो दगी हौग्रे वारी निको मोगी एंग्लो कुकी सेंटर वार का 1919 लाइब्रेरी तब मोगी असाब हिस्ट्री साजन बा हेबि जो लायर साइ तारे आई पोताई नि आइजब दको सी भरगा मसीगी पोसे हौरक पदगी मागी सेकेंड हेडक्वार्टर ओइबा कांबुपी को याम फदन लिंक तरगा हौरइबा पोसिंग स्वाइ अनि जिने याम औरि जे को सिरै कोइना कनो ददी कराइ दगी कमाइना तरपनो मसीगी पोसे हाइ कांदा कोइना 203 the ormane madugi potoko ekoi any Kuki tribe was included in ST list of Manipur je yaugi post ge makoi je makoi na zelengam project ana masiang gi post je masigi si yamna reality da tar a ana makoi di moina pre plan tawba ngasai gi su sign to kan da 2005 type tare ko 2005 ta ngasai gi kano da aham boina Ministry of Home Affairs ki makhada Indian Army ga haib tare siang na haib di masida KNF Kangu Singh KNA Kangu Singh na su agreement sign to was 2005 never sigi 5 sida ngasai 2002 the 3 da adamaina any Kuki type se include tawre haiba posi lakh bidur gi moina maji plan jalak mon mogi jalengam project se mai pa area yam tuna sei amani sigi manung da makoi da 2002 da mai 3 da mai yan 5 da makoi adumba su du sign to thokone adugi matung da 2008 da government of Manipur yauna tripartite agreement on sign toga su se ground rules mayam ma sema kanda madugi pot laibne kanana masigi hoji ge thoiba 3 May 2023 gi masigi hoji masigi lotion mangam na sei ani pajal ta kuma thoi pajalaba almost sei ani fara posing asi kari ge lei hada masigi pose taseng na hargadi aikoi taseng na adugumba KNA su group ta leiriba magi adugumba magi leader do magi kari haukip adugi duna maju guide torokanda under the guidance of mahim hai tare ko torokpani haibda masi laro do ofam mo oe then hauji praja singi voice singsi loina maksamane ekoi Kuki ki community sin ba pose Kuki ki umbrella makhada yaning ban ta yaning da ba uji
कोम कांगू याउदे मरिंग कांगू याउदे थादौ कांगू याउदे अदु याउदे मैम थोलै दनो जिक को सी मोना अपिक अपिक फ्रुप कांगू मैम जे कुकी द चिंगना बादा नमना हपसन यो पोसिंग से ngasi पोसिंग सो अमुक सु नमदरा ngasi gi referendum gi पोसि पुखला कांदा आइखोय कुकी gi अदु ऑटोनॉमी नत्रगा इंडिपेंडेंट स्टेट अमा कंट्री अमा जालंगम प्रोजेक्ट मनु यावबदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगा लेजिस्लेटिव पावर यावब पोतु फंगदरा हाबगी मंगला नमक ngasi gi आइना ngasi ममांग ड्रीम ऑफ द सेल्फ स्टाइल कनो कुकी टेररिस्ट लीडर हाइसे मोय तो पोतुगी मदुगी मखा चतरग पोदर माइ पाएना संगजलपदा अमुक यागना जांग पतने बंगसी ngarang na ni ko champuda curfew tham da iba adagi somda curfew law thoi badagi keno da koi gi internet ban tor iba ko adu masi paite ga makoi ga tong ro post da ngasagi paite na su makoi ku kim ti ai ba pot ne bo lai lai je adu sigi post da koi mamang da koi mayam mama ai koi makoi gi hana sai na ba mayam mama thoki ba mayam mama ai koi na adu madu keno tau da ba natte adu sigi post da auji shum ba mayam marak da ai koi di yengo ba koi na hauji खोई हुजिक लेबा थोई मरक्सिदा एकोइ त छेंग हारगदी लेबाक से शांति लेतन लेरिंगाइदा मखोइना ngसागी 1990 का 5 ता ZRO कोबको जोमी reunification organization हाइबा कांगू से मसी 1995 ता उजिक ZRA ना मागे आंगुंग सेम कांदा मसी की लिंखल का ना मखोइ से ममांग द एकोइना मसी की पोसे 1948 ता खोई ट्राइब कुमा थोई कुकी द सिंगेन तर कांदा इम्फाल की कुकी इन द सेम कांदा थादोम डोमिनेट तौगी मतम दा डोमिनेट तौदुगी यारक्तदना फकायर कांदा मखोइ द छेंग हारगदी ट्राइब ट्रामरी न पुंजला कांदा कुकी यूनियन नमुंग सेमने कुकी यूनियन सेम कांदा मसी की कुकी मयाम सिंग से मसरी यौरम बसिंग दा यानरक्तदगी कुकी न सानारिबा प्लान पॉलिसी से डेकेड अमखत नते हाइबसे यामना सांगबा 2030 कनो इयर्स 40 years plan तरोपने डेकेड मरी मंगा प्लान तरोमने हाइबसे मयक सेंगमरमदी मतोय गदे कोना ओल न जग न्यू कुकी हाइबा वखम नते बट एकोना टर्म तौतरे मदुगी ओल कुकी मतमदा 1948 ता न डेकेड 19 न कनो दा उजिकी 1992 दा तौनगी पोट मैम स्वाइ चंगलक मैम जना पोसी 48 92 बुमनुंग जिदा मोइखेगी 48 के मतुंग लेगी पोतो दा ngसागी ओल कुकी हाइबा कांगु जिना 1980 दा innocent I am सेंग मतन innocent I am मैम हम यावग्रे सिगी यावगी मतम से क्राइ देगी कमाइन थोलो कोना हाइकन मागे रूट कॉजेस से ngasi manipur na victim होइसे कैगिनो हाइकंदा manipur से border fencing से याम तिन पोरसो होर लेबा अरुगा free movement regime कलता कदम यागम यार याम ने न border pillar fencing खाबा या दे से कुकी गतन ते मैम सु तौरीबको सि करी याद ना कर इरांग लोचन पाम कांगु ना इरांग जे ठोगा लेहन बदुने मखोय पामिसे मसिगे मरुम द हिडन डायरेक्टर्स मैम पैसा फंगनो कदन तालिम कंगदे को स्वाइस दा अखोय तम कनो दा म्यांमार गी अदुगी जगा दा 1967 दा ब्राह्मिस आर्मी ना ऑपरेशन कादोमिन अमा तौगिबसे से तमु गी जगा दगी कुकी कांगु सिंग से म्यांमार चिन स्टेट से लोय तांथरोपने अखोय मणिपुर गी दा चंगचलक कायदना मोरे दा टेक्नोपोल उखुल दा हाइजलगा मखोय मतम दा अहाम बोइना मदुगी इन्फ्लक्स ऑक्सलकी पोट से 1967 दा स्वाइस दा ने अखोय न तसेंग नारगदी अमुक्सु मोरे दा 1992 दा कुकी ना पाइटे कांगु मयाम मा मोरे दा हाले अरगी अमुक्सु अखोय न मोगे रिपोर्ट सुम यंगा याम फतला मयाम लेबनी 1997 गी 24 जून दा कुकी की केनेप कांगु ना कुकी प्रजा तरा हाथ खिबगी रिकॉर्ड इकोय डाटा दा इकोय सुम ठीका ना फंगे को देन अदुगी मतम दुदा इकोय ना उजिकी 1990 का कनो दा 78 दा मदुगी पोट थोखिबि इरांग मकक ता येंबियोबा सो सामपुर गी दा मखोय की कुकी मैम हाल कोय थोकप मतम जिदा 352 CN data da leiko then 136 so e aduga 13000 mayam je displaced ro le adu matam da mu kene b kangu siga samai da matam mezoram na moderator or kana madugi sangdane na pot adum tawgi are dagani hauji sigi sumba mayam ama thole ibase krai dagi no hai kanda ekoi huji yamna luri base makoi na referendum gi pot ko huji kan kanjal ije kai gi no hai kanda makoi di mathok moram khangdana sing is the maliam goena population census hopa matamda ekhoi 10% hangap ba kai je world gi oina chanaba 10% kare hangap ba je leiba matamda india da 17% oine ko sumba illegal influx illegal immigrants me am chang 17% lei haram ba je manipur 21% ne ko population rate ki pot se census matam da adubu on other part ekhoi yengbiu 2001 gi to kanogi census report ki madugi matungda ekhoi kamain tawre hai kanda ekhoi tasengna mayam ama madugi potse senapati da chandel da ukhul da chena masigi potse kamani hengal ke hai matam da even ekhoi swai da world gi na ngasai gi 10% kitang henba india gi 7% manipur gi 21% lai matam da mau maram subdivision da senapati district da growth se 143.12% ore ine ai nakala marom da ujiki chandel ukhul adigi mai sigi jaga ka song kholen som chapi karong more masi swai da kamai da ukhul gi ka song kholen da 64.42% ko mengal lai re ari chapi karong da
117.76 adagi More da 61.87 Masi da 58.6 aduga Sandil da 44.8 aduga som da Senapati gi Pamota adagi Saitu na sing batai jaga sing da kaino si 160 to 168 kai hengala ine adu dagari masi gi posi de koina ta seng January 2007 da PI lama High Court ta madugi abnormal population na ju case amadum lei bane ba sigi pot matam sin ne buji am ko moina som da referendum then Supreme Court ki directives amada akoi hujikti ta seng na hariga di hujik kaino delimitation tawgudabani na harik pot amad laib se sigi pot ani pusala kanda aina computer kam tang haijage ba seng na hai ta ga di hujik ta seng na gravity of the situation hujik lei ba pot sigi madugi dispute mayam sing tu yengchalu no ba magi tim mama just taruna sabat tim mama ni pula kana da kokina chang pyaro sampu da hai ne ko si kali gino hai kanda akoi gi adugumba under delimitation act of 1952 gi matung inna mari rak India da delimitation to matam da iko north eastern gi state mari chithar lehuri ne including Assam Manipur atop ani chi lehuri ne ko nagale ke kaze leho buji within 3 months or mane ko sa ko na bi bi se si ulta gi matam da Madugi census ki penodo based on census of 2001 oitagadi act of 2002 tobutagadi madu Assam na matamama yagi da base last one koi gi mari rak togi base 1962 da ama 1970 da ama 1981 da ama aduga amuksu na chahi tara ka laganda 1991 da ma togi ba potu dagi madugi potu huji togdana leiba potse huji torok matam da Assam na matam da foreigner issue lei aduna Assam na kan assistance toroga masi thingala ke ba hauji Manipur thoi ba Iran hauji lei ba tongan ba unlawful of act me amama adagi constitution provide to me amama separate administration separate territory legislative power adu oina adagi separate cookie land tongan me anta manadam ni ko matam ki tang to ise then Asoka Hotel da Delhi da makoi 2007 da separate cookie state demand committee kan siamba aduga mogi cookie gi lalaw leader mayam Kuki Inpi mayam yauna siam gi pot amu halakan da sahi fada bida cookie gi village mayam se separate cookie state demand committee gi madu leader mam si pot mayam to gi pot mayam do adu maina hojik de sumba threat lei bani na growth ching asai gi aina ngasai haijagi ba aikoi gi mamang da aina hojik thamjagi ba khoi gi pot se tamu rom gi takthor ki ba pot se khidais da aikoi yamna sati ba pot se ngasai gi 1967 gi Myanmar kaino gi tamu gi masai operation ka do mi by Burmese army to gi bisna kaino da India gi adu ba Manipur gi site da Manipur na merge to lei gramni na India da ngasai chang ki ba jaga sing da more te no khur changjen gi ba potuna world gi ba population gi census gi hengalak pada mi gi 10% your do pot na 17% your 21 your do pot da 143 adagi sidai da ina site 168 162 adi 61 adagi sumaina awang me am ngasi la ise sigi pot lak basina hauji aikoi Manipur da sigi delimitation to we are referendum haibase unconstitutional ni adagi illegal act ni haibase ngasi Manipur da governors rule or president rule article 3 chalai ngai sa ngasi governor na yeng ka da masigi pot sab chaba pot ama union da or kanoma ekoi even PI lama su leiga lei hidna ko sina masi anti national political movement activities ni aduna masi pot se thingau da target ko na stay away from Kuki referendum se si ka tang da referendum ka da reflector ko na khana bagi matam nate hojik NRC sa da mamang aduga moi Kuki ge dum ba any Kuki type to ST status tagi lau to ina thadau na ju ji hari ko referendum job ga na ekoi mayam ama su gi thugai ba su gi ground thugai ba su gi leiga do pot adagi su si India ma chanta mayam election pot mayam ga se sum bagi mayam ama makoi do hojik election commission India na garang nahan tarik trai panda phamba mi phamba da aikoi gi ministry gi kangu adagi udai gi Aadhaar card sem kangu koraga Delhi da phangi mi pham do madai da voter card ka adagi koi gi Aadhaar ga link to gudam ni biometric mamang da chu koina madi 64,000 something koi honorable CM biren mamang da man parim tam da hai ba masu lai bane ko na 2019 ge da adu hengal ena koi ti in terms of lakte hengal amane ba CM am lower kan da tawde di sum Kuki referendum je law gi ko da yahalaga sum laga thamaba illegal en ko la thoktraba adu India se rule of law like traba adu state government gi popular government le ngai de koina sole hadam bodo even when there is total machinery breakdown or administrative failure in a state India in manung da adu it should be the subject union should protect and look after the matter haibo madu aran ma tarakani yam chumel ja sikum ba yam unconstitutional ba sikum ba referendum se ma pukhala ku matam da koina kem ta tawdana exam ta lakhotana lai ba basi asikim matik aran ma tarakna blambi mayam lai ta seng hara kan da ko Indian constitution gi yam chumel ja akoi gi Indian constitution da referendum gi masigi provision se yaud be form se yam na seng lai duga akoi gi any koi decision lau ba political koi gi people na referendum to bagi pot si political or legally masi yadabi masi provision si yaud be pot si ma lai re aduga ai keno da oza santi lak chi oza tabi broza
oza tabi ra broza tabi thank you oza dalak chege oza sum bayamna unconstitutional oiba illegal oiba legal gi standing am hobol laitaba referendum sigi pot si lakani lakwa se da kogi Thadou Inpi gi pot gi su si protest to gi pot am lai kemta kari ko makhal am ta support to roi even masigi misinformation ni sandokon ha pot am laire legal oida pot me ama pukhala ka da haire ado masigi pose oza gi meeting de di masi kamaina asigi karamba expect tham biding oza अहमद ओजानी को खुरमजरी लापना कई लगा वो जंत हो गया रखता को फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल दा दिगी कई लाप लगे लेकिन नहीं अच्छा ये वो हजी की वाली से को और ये क्वेश्चन है राइट है बोले अकोई से अकोई मणिपुर द को रूल्स एंड रेगुलेशंस याम स्ट्रिक्टली फॉलो तो उन दका ले ममा ले दिगी ममा लेकर मिठों पाली ना तंददी मागी जनरल का दूता लोगा सेनापति का तंदर को तना एनी पर्सन अनी कम्युनिटी ना कहता है हे हाँ है हाय मतलब ये हाँ तुम लोग नंबर माले कोली है खाने बगम बगम को अच्छा वो प्रूफ ना मचा प्रूफ से मसी से है का सीजन लगी तो उधर जो है याद है बा अभी वही जिया फर्क तो नहीं बा अभी वो 1949 की मर्स ऑफ विविडिटी कल तो कोई शिलोंगी वो कहता है कोई असम की चीफ कमिश्नर की मखाद लाख मतंदगी सही पोचे कंट्रोल तो लोगों से नहीं जो को नहीं जो कि व्हाट हैपन इज माय राइट फूड से मां आठ को तो नहीं बा अदुनले अबन माय राइट फूड से मां मत तो ये बा लो एंड ऑर्डर सिचुएशन से स्टर्न एक्शन को तबा अदु मत तो दगी ने अखोई लगा सी बुदा अखोई मणिपुर प्रेसिडेंट रूल तरा मत के फॉर्मेशन मैक्सिमम इन द कंट्री या इंटरनेशनल लेते सिंसे या अमेरिका या मने अगर सिंगल नहीं वाकों में आगे हम पत्ते हैं बिने को ऐसे करी अगर ना मई हम चाहे हम पत्ते हैं खाना तो उधर तो नहीं हाइबा काबू अदुगुन बा मैं हम मिस नहीं से सिवाय कम जगह या मसे now मसे भी रेफरेंडम है वो ये very unlawful को इतना लगा अपने बाम वाई वाली constitutional वाली वाली president रूल में नहीं दा मसीदा आई में तो मरसी ना तो मरसी या तो भी बहुत हारो कायना मोना को मत तो पछा मसी या होगी ओनर गवर्नर ने याम स्टर्न एक्शन ला होगा खाली शुरू में से तो पता रहा भी को अभी मोन लाउ से या वो तो पता रहा भी अदु अखोगी थादो काबो मना हरे को अदु पार्ट ने ना डोंट टेक पार्ट इन दिस ना हाई को ज्ञान का मिदी यावरी मोई दसु को मोई बदी ज्ञान का मिशु यावरी अदु कोई नमो के कोई नहा लमजब था मुमकिन है को मोदी ज्ञान दाए को अखोई से अमोन वागनी अपन तो इसे अमोन वागनी सिगी इरान से यानिंग द बमिशन ले मोशन को ज्ञान ताबा है बदी अखोई लेकिन ने सु मोदा असी मोन गनेगी टाइप अमा मचा अमो सो सो वो सो मोदी तो बिया दे को तो है केला मणिपुर काय गया मणिपुर सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगा अमन ग्रेटर सो है को मतलब अभी याद है भी वाले बा अभी याद है से करी गिरो अरे अखोन मी मशीन तो खई याम है हजी बुरी याम को मतलब भी खई दे हजी बुरी मी मशीन तो खई याम ने मचा मचा फ्रूट्स के नहीं माल रहे मचा ना मान तंगिनबा मान मागी कल्चर ट्रेडिशन एंड कल्चर मान अदो यो खच जनु अदो लेनो कुन्न नहीं मसी हाय भी यादे काई यादे हाय भी वाले बा बेसिकली अदना मसी अखोन मी थोन पालन मतम दसु फजना लेबा आने होसे कइयो किंगडम में है बस कइयो मिथौला मान चलगा मागी लांगी जो पुरक चलगा अदो मफम दुदा कंट्रोल तो बोंबा को अदु हुन माई गंब लेबा लेबा अखोगी ममा वलदा मिथौ पाले मतंदा अखोगी कोहिमा बु चलनी कोहिमा तो मा लीगल लेबा को अदु कॉमन नते को कॉमन नते अदु जो मखे लसगी जियोपॉलिटिक्स तो लाके लेबा कॉमन नते अदु मतंददी मिठो अखोई मणिपुर हाइबी मिठो ने अदगी नागालैंड की असुम खंड मिठो ने खुन की मिठो ने मनी अन खुन मचा मचा मगा ने बसु को अखोई मिठो ने चलगा मान कंट्रोल तो बुम बगी मागी लम्मे हाइबी वाले बिको अदु ने तो नन से थाई ने मागा मिठो पान में तो से अलेक्जेंडर द ग्रेट ला मतंदा अखोई चंद्रगुप्त की मकु बो हाइ तारे को अदु सलको सरगा अदु तो जम्मू कश्मीर थमनी तो मागी जने मागी रिप्रेजेंटेटिव वो थमनी लेबा अदुना अखोई मणिपुर दसो कमाई तो ये हो निथौल पाले देता इसागी टैक्स का कार्ड में खोतना सिंपल लैंग्वेज द कंग नहीं है बको अदुना अखोई जी इसने खरा है तरह जन ता दबा एता हरी मसागी
मसागी ओजब पाम कांबुसिना कुचिंग द चिंग तमनी का हाई जो कोतला सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का लाउ से याम नान द पोट मनी यदु फिर वारिशन से ले इंडियन गवर्नमेंट से अपन बनते याम सिंह ने अपन के याम का है सिंह इंडियन गवर्नमेंट से को what are things I analyze before they take any decision aduna hada pawal de law ko ya yada bulate akoi manipur ki population है UP की अपनी manipur की population da 80 times multiply कर UP की population का है 80 times तो अभी क्या है UP को क्या लगा रहा है manipur सिटी में क्या गया है बा aduna इंडियन गवर्नमेंट ना जानता है अभी सो हमारे मतलब नहीं बा मरे तमोना हाई में महम जेंदा लगा में आम जी तारिबा लमजु लगा येरिबा अदुनेबा अदुगा मसिदा काय हायतारा ज्ञान ताब खरा जोरेबा सुमाइना को खना बताबदी अननेसेसरीली लेकिन अकोइदा हायबदी ग्रुप खरा खौ ज्ञान तारि गमुदो अदुने तो गन्नोगी क्रिसमस सेलिब्रेट तो यादे नोगी क्रिसमस सेट यादे नो अक्सिले गमति चकनबनी हाय नो ता हाय लेबा नतिबा अदुने मोसु खंगेबा को अदुगा मी याबगी मतुना रिप्रेजेंटेशन है बसे इन द असेंबली द रिप्रेजेंटेशन है बसे मी याबगी मतुना अदु तवता बनी अदु बराबर चमानना मोन सेंट्रल दा मी खरना सुमना खंदा रैली के तवम तंदा हायबा व्हाई वन इक्वल रिप्रेजेंटेशन का ना हायबा यूपी का अपन मने बो मने आबो मोजे 80 एमपी ले सगा अपन मने बुदा अनि ले सगा या मारे आबो या रोबा वो मी सु या मने मोन या मता बनेबा so everybody has to understand all these aspects ko adigi ai kanomaga haije ngasagi haji angang lasi gi modern times da akoi manipur da 16 districts na kan sida misunderstanding ma tawni ro ko ngasagi corona akoi oja ki na haiji gi do adu swai tawni population hi puri to ko Chandial district ka hai se Chandial district senapati district ka kalko pile ro do matam da to इधर से सेनापति इनको उन्हें है बाबू कल्पो भी या तो उन्हें है बा मसी खंड में का याला से विज्ञान का उन्हें ले को हालांकि कितना क्लेरिफिकेशन हुआ ऐसा हाजिर नहीं है that people understand more अदुगा चंदेल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वहाँ साइड अपोजी करेंगे बा अपोजी इसी से मोरे बा तो बा में से चंदेल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है बा अदुगा 140 टाइम्स इंग्लिश का हाई दो तो ये नहीं है तो ना फिर जो का फिर मेरे को बोलते हैं तो मतलब को चौचान पुले में अगर मछली है गले कामजों डिस्ट्रिक्ट का कामजों हजित अदु मतलब भी कामजों लेवल दे अदु हजित लिंग को बंदा कामजों है मतलब अदु मतलब भी कामजों लेवल दे उखुल डिस्ट्रिक्ट में को और कामजों पर अच्छी सिर्फ अंडरस्टैंड मॉडर्न टाइम से का नाम जो ना कोई की इसे से तारो मतलब सीमा कोरिलेट तो भी दका ले को अगर प्रोपोजल हेंगलपा यान हेंगलपा अदुगी का है तरह इधर थोड़ी से मसीह के अकोई इक्वालिटी दो लेकर अदु बम भी थोड़ा कोई अदु wan dum wa sudah buang mau mulai ba hauji si serbet dan control tong lai PR ni lai se ko president dindi ada president governor so he means business si matang dai se da mona ko osabi PS hauki muji thadong ni ko PS hado hauki ka hi jo thadong ni chakki ni ba ro ha thadong ni ada bi akoi kan ni le lupa do kan ba akoi MLA sakul gi ma thadong ni PS hauki ada bi salen hauki ka hai ni de मोसे थादो खरा लीडर ताके मोसे खरा अद लोन की याव को नथि सेंदा मी खरा पुर को खन ताज्यान दाबो वाले बको अदगा सिलाइसिदा ईरान सागरी में कांगू से सिनी ये राम की जही जब पैसा काम जा फल करे अमेरिका दगी दे भी क्रिश्चियन चर्चेस यूरोपियन एंड अमेरिकन चर्चेस ने भी पैसा काम फल करे मोदी कम्युनिटी से जो बा कुकी कम्युनिटी ये वो मोदी लीडर्स को पैसा काम पे पागी वो फिर ईरान की तो पैसा पागे हिंदले नहीं so you understand all this thing that सीधे रिफरेंडम का तो कोई से हम का नहीं है याद होगा कहीं नहीं तो क्या किसी ने वो है थे because they have to do something they have to be active सीधे बताओ इसे को so को तो छाने नहीं है उसको कहीं नहीं तो क्या कि कहीं तो क्या दिया ना अगर ना अमेरिका की पॉलिसी से चेंज तो बुमा कम से का अभी कि certain things change हो रहा है अगर ना चाहिए मतलब नहीं तो कमाई तो उधर में दिखाई दे because it is a game of chess सामने को चमा नहीं को चेस साधन का चमन अमेरिका ने कमाई तौबा चाइना ने कमाई तौबा इंडिया ने कमाई तौबा है बची मसी यामुन खंड ब्याकी अदुगा अकोई सिदन लेबा अकोई से अकोई सेजिदा वहन ले अकोई से लेबा अकोई मनु ले मिस ने लेबा अदुगा वन हबी हाइवे खने रे गो लाइ रे है नि लाइ ले सिबो लाइ हतबा है नि पंग दे नि अलेखा तानी खने रे गो अकोई का कुची के खने जो अकोई का ना अमा तो पार तो खने ता
खनबा हाबदो अदु ओरिगने अदु कनो तोनी अदुना आई हजरो बेसुगी अखो चपने ले मिनसी चपने ले मिनसी को अदुगा काय करे हाबरे ले मिन कमीशन दो 1961 ना कोई ओनरो चीफ मिनिस्टर हायना लेट्स एग्री दैट 1961 दो चलसी अदुगी मतुंग ले दो अदुदी फोरेनर अदुगा मिनथु गिता बखोना ओके ओके तिले या हार पंदे ओके थैंक यू सो मच कना चैनबसी कोई फते मरोइना को नुखि जानना लेमिनसी हाबे याम फजबा को गी मेसेज ने ओजागी अदुगा याम चुमी कोई ओजान हुजी ओजा सांति जु थंबी की बसे यानिंगदबा मयाम अमा यावरी बनी हुजिक तब रिपोर्ट सिदा कोई अनदर साइड हाबे तारे सेपरेट डिमांडिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अदु तारागा सो कोई सुंबा कदम थोलक मतमदा तौबा याय अमसुंग यादे हाबसे वोकल ओइदबसे मक्सु अखोय यामथिना लेबक थिबनी कैमता रेस्ट तौदबसे अदुगा अखोयगी थदौगी ओइनदी थदौ इनपिना सुंगसी अदुम प्रोटेस्ट तौरी यादबगी सिग अगेंस्ट अदुम लैरी मखोयगी हानदगी सुम हायरका लाकपा थदौ कन्वेंशन डिक्लेरेशन 2024 दा सुनी कुकी की पार्ट मनते कुकी की मखाद लैबनते मखोयदी यामना डिस्टिंग ऑफ एथनिक ग्रुप अमनी एंटाइटी अमनी ने जुम फोंगदोकपगी लै अदुगा अपार्ट फ्रॉम दिस तोंगा तोंगा लैरिबे सिंग यानिंगदबा मैम लैता सु बॉयस से अदुम रेस्ट तौदबगी पोसिमदी अदुम लै याम चुमी आई ओजा तोमचा दम लाक्तिगे ओजा कोइगी हुजिकी ngasagi ozan su mamang da first round tang panbira mudui makha samda jara kanda India's constitution da provision amoi ne yaw da referendum masigum pochi yam legal standing am phoglei da pochi huji pukhalai se oithok ba haibadu namarom da tongan thamakanda ngasagi roja khoigi separate administration je reject tawkhrabandana yaraktrabandana khoigi kano torok matam sida khoigi use of Kanosi, Union Territory, Sigi Pochi, Masom, Tangsila, and referendum, Simasida, Sidoina, Kogi, Marie, Link, Boina, Kanosi, Mama is high tax, my lap when you have recommended videos. I didn't sing as I gave reading as I said. Second, Bamuki, Sigi, any referendums upon. I know Yabi, I don't know, but the woman on the Tolka the referendum, Sagi Magi, result like Tarico, Mahi Kano, and Muna Pamba to know. Kasu masih dah ko pre and PR oiba kasu leloi. Moi referendum se tauta ka di moi haji ko yam copy ko voter ki I card adu da ka yam palle. Mokoi ki jaga tu bo ai no punoksan bigene. Mokoi ki ngasi bo ko tau ki ba vote hai tare ko mayam ki miu than ba da bo moi ngasi bo ko sum na tau ki ba karai le. Sama bo thada bo phom ni. Ko. Adinga sai haji bo do. Moi Sibok to cock, and after the Sungan, they must have political parties, among them, they waru jeris. Pre and prayer election of Henna with the Kari, the Monta polling Buddha Kari, CCTV, Kilo Havilani, CCTV, Tamdribu Karigino, CCTV, Podi and Ribu Karigina. Mana Manang, Mafam the Mana control to have wakal level ladies. Yeah, one of the Asing Batsum Bama Puruna reports a cry the lake, you must see about the singer. Anywhere to go. Tampak tu sutungare, karakan bawa mafam jadi atu pos candidate sangat pontiau. Mana tu boot capture si tahu neri ni. Atu boot capture si tahu, boleh ada na benda basi CCTV kilo kari si. Atu masih ngasih waktu kin gitu. Simal lagi. Atu na, ya nama dah masih poche. Makoi na nampu tahu dulu ni, perkhat tahu dulu ni ada result hai do kerap ni, moi result ti moi box mang dulu lagi. Ini saya jadi. Kali orang kata ke haron tu, moi sehanduk ni orang ni. Mam di kenu tu moi mang mani hanjale, moi international community ke mang tu moi sok pehle. Ngarang nahan mukoi na kenu tu, hui gi ko, mani mitei gi just yaw kadi changal loh habam tu, ngarang national media tu pung cai tu moi mamai thamam lagi tere. Nasi bau tu moi na asing ba asum ba sar ke lai bedu, kumuk kadri ba just sing tu political gi oi ba, pot lakun nati relief game tu sat laga, relief tu lagi permission dia awa ana. Ko kamai to buno ni yeng balak pani matik sa relief piri bra yeng jen biri bra moi kidam ta akhoi gi su makoi gi su samane ching khang de tong khang de relief ta lai ba wa ra ba mayum da hanjan bangam da ko sahi ani gi maya da lai be sing je si ga wa na je saru ga ru ge de masi yeng jen balak pani masida moina hekta yamna kano sing de kano sida ko yamna communal obe gi mong da Mana kemudian orang ada di kari itu tu mukoi kuki job MLA Thadou kari ki manipur ki assembly dah ngasih waktu noi lari kai no kari ki noi thom Thadou tu benar hai na moi kari eksa logo ngau ke. Yang tu nanti moi si oi deba ko pamba oi je bedi pamba. Tapi nanti manipur go mana pilih pasal am tu logo itu logo no am tu thom bune. Manipur go mana ke thabuk mayam lagi kadui thabuk tu perkhat hari kai gino. Aku separate administration pangri bawa aku thapa kam tu tahu aku examination tu join tahu no tu tahu nu jalan na thong na lagi dia.
सिंह ओइद पादब तब कांगू से को दुना तसेंग हाय तारगदी हजिक कनोदा अखोगी हजिक लाइरिबो पोचे को मसे ओइदबा ngaktani aduga mukhoina torbe referendum su oidabani aduga tasengna mukhois ko yamna communal ge oiba potama ko yam nuksina na leiramba haiba tare ko hoi koirumba manungda tasengna haita ge khoi ngasi bokta kuki ga mitei gi marakta kari isu legen for that matter akhoi mitei siga topa keno jati ya community amga kari isu leige sunglai leite ba sidais da mukhoina isu ma sagale adi hojik su yamna nuaitab lei hojik any press conference tawam na tonga asigi leinari ba hojik ki community ani gi marakta leinari ba hakta hai kari kam akhoi no moi thado na thado kare gasi moi da khusu hai dena akhoi peso ina dum changjali sidi akhoi kuki hata ba yaro kuki sinje illegal immigrant ya de ko illegal immigrant tam to ko hai ba khine adu as a community against the illegal immigrant tam to ko ha kanda mana community gi maming pe pusel ai kai no moi sibo akhoi loina ma kano illegal immigrant ni ya jara ba aduna sigum bagi po ne aduna i de kano se ko be maina mon ha jo ha tar gadi ko gi referendum se hana kano leigre ko moi apam do leigre do ina sum khanwa matam da ko tongana akoi administration ama ka ba tawse ha bi po si de ai di thajadi mamdi kaino da madu yongna mathau na laiba adu yongna conviction leba kambu natte ba adu makta na bo sagi makhoi gi ko common agenda amada laktabani na hujik moi se kano moi khoi gi marakta conflict tholai sine ba thokta bu su ya ba maramdi kai gino da mai magi ko tongan ba aspiration du gi matungina lakpani choi khom ga ko ngasagi to portion di sungoi oro naga gi pota mon ga pusala as naga su referendum kai to gi naga is different naga di modi ta senai di india gi wang de lei gen haibani da 99.9 na madu de yai haibani adu oro ba du so je india man dum lei sine natra admai to dra sagi ko koi gi manipur gi akoi tonga tar ga je referendum to budum ne ju ka indian constitution makha de kai de yauri karamba kano de yauri ge ba ada masidi ta senai ta ga di masigum basidi somoto da koi gi ko somoto habdi kana gum amtana complain tawdragasu masigi si thol ko matum da police na mati chaba affair lokut ke pigadabani sigumba irang sagat lakwa yaba pochi de ko koi gi mayon da thadat pa haidana ko nip at the bat haidana tawgudabani adu asi bawda makoi gi ko makok thongba mayam amana lauriba khongiba mayam se masi affair pandagi pot ude adu khoi dandi delhi da di ani pale na pale habi pawm dilai adu manipur gi oina hojik sede tawriba singse yam thuna ko masi case lokhalaga okay makhata na hojik ko tasek na haita ga di india government na kanu se khoi gi ko nomai pisalo natra free movement na jo hai ne asa khoi economy khoi gi total shutdown di lokthoi aduga kanu khoi di free passage di piro kai se khoda dum pam da yadri ba ko pam diu aduga masi khoi gi kanu se makhata na khoi gi ko sugumba aing gi mayu kele mi ching ji yokhat pagi pochi de khoi tahon janing de aduga masi gi khodak ta masi di action tawbiyo aduga hojik su adu mangai adi supreme court gi lai ba pochi da sai gi noi changba yaroi kai bi masi khodak ta pam da yarabni mitei ni am phata boi ta ga de khoi strike tawni na ka do yadri noina ado khoi mitei de ka su khanbi de maram di kai no ha matam da madudi lo ge poni natra adi supreme court su khangjesnu moi kuki je kam am da phabano kam am phatabano habise asi khangcheno ba amna neutral oiba mayam ga wa na yenge la ko matam da moina adu taseng adu na ngisai haijibu moi mathau na lai de khoi manipur thabak tawroi manipur gi thabak tharoi manipur gi tolop charoi manipur gi kai gi dam tani assembly gi hojik ko member ori no haidana mokoi gi member mayam do satok pi hoba ko adu ngasai do ojebade dum chaba ko lon lona adi mapang adu gi mo keno ma ka tawre akhoi gi ko sida budget mak to ore akhoi gi chingi tongana budget pi gi dabani ga kanam te complain le te no kuki gi nongam biu ai hai che ko kuki gi budget wale hari ba kari budget wale hari no budget ama sema matam da rule gi matungina loi semram ne matho matungina tarkar gi matungina tasena hai ta ga de khoi gi valley de le ba mi sing sin phamban bagi wani valley da hoji kari pot ka am piri ge pesa ka am kai ri ge moi kakte de ni chali ba ade je moi gi hoji tribal development ne lai ba sida tribal development thade gi ba jingtham mayam ji kuppa ga de hoji punglang lang ne hai ni okay hoji amta ubu na te ba aduna moi je naw chawon gre ado naw si makhata na koi chawun gumsi adu moi su no su na sana khangna moi ju khongkum hadu pa
matam yaure tu ta sengna je khoi ki Thadou Inpi na ga am thona lei na ga tholei se masi moi di khoi na bu uru dam ne moi di 2003 a hor ko degi any Kuki tribe je happy ga no ha ba se moi leiramme sina problem tholakani ha jinga singa rang na te irang thol ko mutung na te irang je thokri moi ham na no ho na ko matam da moi di matam chana thingamme ade mado akhoi na su uhodre ado ta sengna ta ga di maduda akhoi chawat phom ju thoi ado hojik so akhoi assembly degi kano degi akhoi ki cabinet degi mase any Kuki tribe je lokthok pi hoina si ege ha bu su leire ado mado hojik pia leire ngai marak sida masi yam thuna to no ma thok dai ko adura mase akhoi huran mana sawgidra natra ain kaina thabak to mising sawgidra haidana achumba chachere mising na khongkom hanbigi matam je masi natre madra akhoi su yam sabna haibadi ko sai am ka haidai ne nang na kaigumba if you want peace be prepared for war haibado madu akhoi ningjeng ba phai madu akhoi ai kana na haibadu khangde do prithvi ga phawom na haibani nang shanti pamagadi nang lang gi dong pe tholang to gado ne okay zai phasai thank you so much akhoi gi yam chume za akhoi gi ta seng na haira kanda kano to haitare national highway thing badamak ta haira su akhoi gi mayam le yam khangna ba example am khalaura ka haika tare which is not legal at all legal na ya da pot am khak haitare adum tawba sina tun tonga tonga na mayam am tawba si akhoi na karimta action je lokhatana wari sana bani khangde hoyam matam da wari sana process ang thila kan yana purakpa aduna lofam thokpa legal action lokhatram da asing posi ko ne legitimize tawrabra habigi poti mesu yam toina akhoi gi lai haitare maram sinani akhoi khujing asing asimak tawriba hujiki referendum ki thangali poti su yam unconstitutional way habisi loina ma khange aduga masigi poti yamna legal binding am phuklei table legal standing am phuklei tapo ni hekta masigi decision se lawra tawba ya de habigi posim su leire oi thokta badon de another thing sigi posi leire du hujupo ke me tawde oza ki ndala sigi oza nga sai su oza mate masigi matang hobiram bese ja sumaina kemta kan tawdana lei hai tare sigi posi legal gi oi ba koi gi karam makhan gi step matraga koi gi move si kemta lokhatana leiri hai tare kamain thambiding sai matang mase ta sena ga de kan vi podo kam lokatan le ga te lokal lai ne ai khoi mamang de khoi lokatan le me 21 months complete orak matam do je khoi na ngarang na han khoi gi ta sena ga de khoi gi han gi CM hoji caretaker CM or ex CM hai ga hoji en biren na February 8 resign tau thukri matung da khoi gi February 3 da khoi gi ta sena president ruling poster opose si mamang da conjunction period of president rule da article 355 chana le manung che masi union government gi thabuk lokko pohor pone ba ngasai khoi yam SANTIKUMAR na mamang da khoi gi penso bi ba ma yam pasan thabi gram ne ai khoi government of India lok pa step sing si yam tam yenga lok hai por ma yaw bu do sei sa uji khoi furup kanglup mayam ma macoi ta ba se karam bana Kuki no karam bana Kuki na ta bano hai ba ji mo khoi mate paite jomi de Kuki de adu Thadou argi maring adu ko man thole myam se sigi pot se da military exercise to ya da bani hana khoi gi notice ki hana ham ba lieutenant general ba Himalaya gi ma article am so ingrang ui ko sumbo pot myam ji ma si chung ne khale adu sumbo pot myam ji na khoi karawai de gi khut tha ba ho go don kang da ba du hujik che thana ba le ba Myanmar ji de khoi ta seng na ga di myam ma Kuki la lo myam ma si ba gi po khoi dum tai alo ekoi sidi ekona Kuki bhab tan mangamba ekoi malem da leite ne haibla pod maina makoi se law na karino constitution na karino rules na karino procedure habji karino aro elected na karino haji makoi bhab ta da ba mina masing helakpa aduna nga sai gi ekoi ta seng na hare di irang ji go wafam sida mang chong tho kan da thabok oina ama tawge na wai ama bhok hai da mayam ama su ngasi di huji na thai daga thamagan da ta seng na hare di suspension of operation ga sai gi da lai ba kangu na toy ba si jo dum silent inspector na sang yenga lak ba duga intermittent suspension or PRs maina 13 February thamgra matung sida ngasai MLA minister mayam ji power am later ne power hanga power ga mayam jina hojik se punnaga punjana thola ganda ta sen makoi gi sokri makhong samna bo hona proposal miyam je war jar no makoi gi makhong do tek talore to mayam ma oir ba punglo lor lebak amne je khona je sen na uba yara bane sen na ide ta sen na huji khoi gi ta sen na huji kene b kangu jida makoi da chap sophisticated weapon khoi nagam ni mate je punna khana ba ya ba gi lei he je makoi keno da thadro ko mayam sen ngasi ura bane adu stage da khoi na air na kai gumba khoi gi nagare attack to kan gi bi ai aduna khoi sigi molong gi jaga the village ko thatlaga si tawbi ai aduna tasengna dali gum yang bupi gum sana katel singda full strength madugi poto ko no 6 main naga gi leibni na swaidel wani sida moi lo ya tho thambe aduna ekoi tasengna maitai gi sidang fight to dagri naga yausal rogadi maji pot phrak tani aduna ekoi voice of America da media propaganda tawba aduga world bank tagi mayamam loroga mokoi gi labi thongi development gi mayam tawba haina lei mathak sida koi hana gi former MP mogo gi kano product yaw pot ni ko si pot se masi ko na subject correction jir pot phangimni na laloi hani
हाइनिंग लेते मसी की पोस्ट येंगो अखोगी सिंगसन कुकी कौबा नागालैंड मचामना वेपन सप्लाई तो एनपी पैसा के मॉनिटरी हेल्प तो मैम किम गांगते अरे मिसाओ अरे लमथंग हाउके सर डेविड हानसिंग सिगी मैम सिंगजे मसी की पोट मैम ले कान तुम पीबा अखोई थेंगना यावरीबा सो नागालैंड मरोम दा अखोई तसेंगना मणिपुर की येंगो इलेक्टेड मैम सिंगजे की तुकचबा याम नाते इचादा पोचे फॉर एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ इलेक्टेड सिंगजे टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द हाउस से कावरकान टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन पीपल से कावरकान ngasi tabuk jatrak pode even MLA usap udin gi lam da chumba koi media da tholokpa newspaper ya reporting ko itam jariba ko tawje se magi PRO oibini haiba ama commander in chief of the so called Indigenous Tribal Advocacy Committee ITAC gi oire maji primary seni magi adungba ID number na EIN 059249 oi maji 21st October kenoda 2024 da ma suspend tawre magi director education S Bogendro na kaina aduga mana sigi mande MLA san divide rule policy sanare aduga Bengali mar phajana marun ngam ngam kangu sophisticated weapon paisa pire aduga magi nga sagi war gear up med accessories meam paisa meam pange adugi maite gi stock haina nga sagi jiri apun buluk ko media cell coordinate na man thro potin kana hap goi thengnare so ai ne koina law se kaino haibe se kuki kangu singse mati ninthi sina khangbo mathau tai law is a set of rules that are created and enforceable by social or governmental institution to regulate behavior as described as the science and as the art of justice sai bse moi ngasi di kaure makoina law lai tab lewak amon thoi je makoina ni then constitution do kaino a set of fundamental rules and or principles that define law of a country how a country or organization is governed including structure of government its powers and the right of its citizen na period pose constitution je set of fundamental rules or principles is moi khangde then akoina rules to da akoina amuk chu pi kaino ai kanda rules are instructions that tell you what you are allowed to do and what you are not allowed to do hai bse sigi pose makhoi ta sena kai to ba ya de ha bse gyan men ta draba constitution ni kai kumna khangdraba laitraba aruga ekhoi democracy ba lewak amani hai ba pose da kano ki constitution gi democracy wan to khangdraba kangu ne ba aduna bu law do khangdraba na constitution gi provision do kaino khangdraba na horopum khangdraba na mi kangu ne koina mapu sa ge to buni na hai ba do sigi pose da ne koina aduna process di mari method ni for completing something with step and instruction from each aspect of the task and a period in short manners not methods not in which a business or action is carried on have a koina procedure du khang ne procedure has the kanbe da pot amane ko kanbe da pot se mo ko chongan ka laga adu method to bi yai haibu ne badna wak aduna ni swise ne koina hek toina ba saudi sauni da ba aduna wakhal mapum yam fa da ba elected kharana praja miyam na masigi pot se ngasi di kamtin wahalle aduga amuksu yengbiu mo ko plan sing jalangam project munung da 2016-17 swaida aikogi license kanse kuki taba jaga par district ta sahi amada 2016-17 da par village sing gun license listing amamam gi mathe hengal laga lawi haine awna sumba mayam am laibu jikti makoina manipur gi jaga da poppy cultivation kwai to ya ba nungai ba jaga krai da no madugi connectivity yam nungai ba madugi mayam sing ama sambe ya krai da kan aikogi phalengmol district ekoi phalengmol ba jaga se masigi jaga se na kaino kan masi kwai nungai ba jaga ni kan makoina pi ba poppy cultivation ta ba duga thobal gi lengoi me anji pukal ko tax me khom lo ya ba then adugi post mu masigi route che more bo power chala ga more de gi aron lambi de even china bo te yong na dum sang gi ya ba jaga je sigi phaleng mo ha ba jaga je oye na makoi ye dum ba kuki group sing da pirak panena interpretation handu ga thagan ko thengai be ko na ko sigi sing sum ba tara ga de phaleng mo ha ba jaga je masigi yam kopna check to bu mathau tai aduna haugi sum me am lag matam de ko na hujiki stay away from kuki referendum and Thadou Inpi nga si hari ba poche masi phagi na te ba matam mai ko no jai bido inclusion of all Kuki tribes arugi 2003 potugi matam da yaroi hana harak ba Thadou so amuk oi gi hai ba se not only Thadou mayam su lai gane ba ko adu ekoi sum mayam se Pabung Rishang kai singi matam da earliest 1991 into the 93 or man I the subject to correction the mic and sub sab ning tok tre ko sidai da akhoi gi sumba nu aita ba akhoi gi kano gi magi khairo khayin to ba ya da ba administration da phak ta ba lak pa gi sigi pose include to ba ya kano to na pharani kana piram ba se dum yawi ne ba makhoi gi against da nagana ka sulai te se Rishang kai sing si khoi gi naga chin law gi community singi ni ko anje ara moi adum toromi adu se yam khi chana na dum khoi sai da pulop lai min na ba hoi gam ya ko posing je makhoi ne hosi se wahan thokchi tongan tongana khoi gi the MLR and LR 1960s ka se lan halli ne ba se na ga MLR
1960s da ekhoi adugumba maitai community sibu singi jaga tabe ya de jaga yaw dum ni ko masi po se wan thok lan bani aduna ekhoi constitution gi provision manung da yam maroi ba article ahum khangat laga hain toina panjaba article 14 article 19 article 21 je masi gi po sing ji wan thok se lan na hanna hona ra kanda makoi on tenana masi gi interpretation me ama ngasi kuki terrorism na narco terrorism tawe man article 14 na masi gi po se koi manipur later right na prajam ya ngasi hangiba lauriba si kaino da article 14 says everyone should be treated equally by the government aduga in the eye of law article 19 na kaino give citizen for 6 important freedom but with some limits niko restriction kar dilai adu kaino adu ki 19 na pi do right to assemble peacefully without arm right to form association union right to move freely throughout India sigi number clause 3 da right to move freely throughout India jiga right to assemble peacefully without arm adagi freedom of speech and expression da ko mona lana tawba aduga the right to reside or settle in any part of India ngasi de ikoi manipur ikoi yari bra mite community ko bumper zone adu du union home minister na march ni trying to only have bokta ngasi makoi na thugai ga mai da na mi thugai na ko khana tawri bne then adagi the right to practice any profession carry on any occupation trade or business ikoi se phangdre and article 21 madugi pot masigi mayam singi loina baile tawba aduga chacheng ma sumba mayam singi da even masigi restriction mayam ma article 19 clause su daga leiba singi je makoi khangde aduna even irang mayam si tawge manung da ikoi mayam si yakhai ba thingai ba aduga even swai da ikoi taseng na haraga di makoi na tawningi ba thabak singa do madugi pot mayam singi adum tawraga leisan ba adum tam na aduga marakta amuk makoi na ngasi irang ji kansala kana pia la ko matung dei di kuki gi MLA khrana appeal tawi for peace ask the government to restore law and order kind of harik bako requested to take all necessary measures to restore law and order in the area kaidno ka mogi so sampur jaga to tangi alo dagadi appeal to is a peace to and haga to restore ask the government to restore law and order hai dagadi makoi law and order ka restore to biyo ngasi ai je makoi ji elected amoina da sengna legislation amoina lawmaker amoina manipur ge dum assembly the phamaka law seminara ga leiwa ke jang da community proof ki na semna bo honara ga leiba mayam sing do sigi pot sing da ngasi lagi mata beri sigi wakan je kan de rakrai de hanga ino aduga most unfortunate kind of moina term to iba aduga peace damage to hole adagi unity of brother among community cannot tawani adagi Christian value of forgiveness but ning basu mi kana dharma gi pusalaga ngang pa aduna sumba mayam ama sigi pot mayam sing jai koina hujikti tasengna urakanda makoi gi kuki community gi ni haiba kangu social media da viral urakpani madugi pot koi thoina keno yamna keno tawdi adubu lambi lamjau da lamkhang da thola kana lai khoramba lape koina ngasi uri ibako sumba tawrodoba tawgodoba kraina koina mathong moram khangda makok ngamai samna da pot mayam ama to proof kang luk khrasina even union government gi subject state government gi subject praja miyam gi tawum thoba pot democracy na constitution na elected representative amana aduga lawmaker amana legislative power ba aduga kaino gi MLA amana minister na tawdo pot mayam je makhadang olaga leibda ngasi yeng thoga leiba taragadi ikoi gi article 356 president rule ikoi gi February gi tarik taraga humdoi da impose to gi base tha ani gi animated suspension je kai gumba hendokar government amuk nongna semana tamga taragadi 6 months extend to 3 years book ya ya je sibuk thambasdi president rules de koi prajamon kar sang le ju ya na khalam base kanu do por gadi madugi positive pura angam batana koi pota langna bi phem da langna gadi masi civil war invite tawne koi toina haibado koi di peace loving oiba aruga khulai bikalo so bikapa sagi koi yamba tamsan pamigre ko samane le furu amaga khulai jo bikalo haiba irang jo hoba khana sena jo hoba miyan mi punju tawba aruga mayam gi aduga lifeline oiba union na so state ka punna uri tawga da music governor wa so national highway thing ba mi gi essential committee program thing tawba mayam sing law and order kaim ta ma kano leitraba aduga masigi thugaina hona mata ngai ba kangu singse masigi chapchaba as per law of the land warong do taragadi ai koi di stay away from Kuki referendum and referendum jibo unlawful oi ko plebiscite to the lie adna ko moi referendum plebiscite khasu kenani ko asigi posida gi handok tana madugi pote hen akan ba top gyan men ta da mayam la akanda hen hede ode so terrorist compromise to mata tade au bu ko madugi kap hat khibo ko okay thank you so much yamna illegal oi ban lawful oi ba action mayam ma paikhala masida koina tamchan thengu taragadi masigi matung du su hena ma'am ma koi tholok pa be labak tirba thok pa be consequences ma'am face to ya bagi possibility du lai maramodon matang jana koi si lafat kadami ta sengna hairagadi akoino mabang thamjaki do sigumba illegal pot ma'am sa thara kuma tamda akoi di kuki singa matam punamakta akoi gi oidaba bu oirasu makoina ningki babu oirasu maduda hekta dam straight on lepa compromise to pa ya da wari sha ba ya da ba sigi pot sida makoida wari sara ga center na bol chat pasina
adum illegal potu akoina legitimize rapagi nakalom oithor abradum naplom da halaktur bhai pot ki akoina meeting amsu he lakta banate maramaduna hoje ai kano dam lakchi ko santi dam lakchi ke thank you zakiran oja santi oja tabi ko tabi oja aduna oja koi huji yamna makoina mamanga so jana thambi ki bani am phajana koi yaning de ba yawraga so pong hekta vocal oina haida ba lepta ba mayamam di yawri bani moi marakta su dung mayamam laikre aduga majority of them who is demanding separate administration makoina hai ki bam koina pamba oidaba bo oira su mamanga su false propaganda mayamam even UN po yau ki be mayamam laire leppa do da koi masi phangradi tawdadi yade haina yamna chap yung lepe wafam sima laiba aduda handak si koi gi separate administration ji reject tau ki bagi peroi hai bagi adagi center ji wafam je lakpa sidai sida koi mayam gi mamang da oja tom chana su thambi ki ba hande handok ninga kanda ba koi sima ikai ba hai tare withdraw tak bodu mandu gi potuma adugi stand ma laikim den laibra natre haira kan huji referendum ma laise tasengna union territory gi poche hena mayek sengna ba masi hena concrete oina policy ma koi na form to rakon ubaya bra kamain thambi ding oja masih kanone possibility di ai ni mota di ko 100% leke ba possibility di 100% leke apoi population se 30 lakhs ka ni 30 lakhs da mo na taliba mapam se mingal da ho lai ni ka ta am kalo fu mo ki community bi am yaw ni ko lam ju ni la te ba aduna masih sabu da ai no ja sa ai ni do ko na te mo ji am analyze ko ni ko ji ni am ben se ni bani hai do ko adu madi ko yan tarakanda ore ko ko to se chai jara to kan ko hai do khala kan ni da bhat ta na ba phai adu to di da chai cha di da ai pun bhat ta na ba phai shanti le ba phai apu me am hin ni se chamil la da thamil la hin ni se ai ha to ni ma wa hai ki ba apu su ai di kan ya ma stove fala mi su ni aduga dawa su ni ani maksali adugo Christmas tai mana bana chalu sena tu da Christmas ki chu chalu ga awang ga mo yi ga da cha ta isi sale ai do mo bi da cha ma ko mo bi ni na ta mu ta la su ko ma ta sa ni ma khala ma ni ki adu ma su ta ni ai na la ni khala ma ba mes kin ne ba duna mo sho ji ma hu na khala ni to te ai mo na khala de mo mo khala ya wa na le ni aduna lam ja tha ho ki ma na move to wei ba mo party se move kari ba ba bi city development se yam na phaba ko ai na yam appreciate ba program ni si ko ba de mo mo yam bi thola kan da akoi sai ki su ba ka ya da peace on de mo yam bi thola kan da akoi de le ne na de ni na da su ya no na da su ya akoi me ke na yam pang ba ai sin ni da ye ne de yam pang ba akoi na ne 30 October 2024 da newspaper da sala newspaper da work se kamai na paisa kamai to la sinjin tawi ya PW work se gi kano se valley and hills ta puthore ko 2020 da gina 21 adubai ga budget se ko matam da hoji thonda ha 2024 ho da ko chin da kire se 3 times ho ba chin da pe a lot of fund se 3 times ho ba 3 times ha adi PW di wo ni ko SUV project se si sina ako da na ani kan mo da na tara mari ene sai SUV da pa se din to ba adagi PWD sina ko state to ba to adagi matu ka osagi budget hai ne suda hanaki somehow ako army officer se budget ka se hai modra na khande la khande ayo da lakh ke ba ko budget ki matang da discuss to ba budget ki matang da discussion jaw to lakh ke army officer ne no pa ga ko ye tuchin chin ne bo adwana ga ni bo pala ye kan da ko adu la lakh ke ba ko budget ki matang da budget hai ne se da chinda le ba thaduk to di ba chinda gi chinaw ma thok to do adu sima tu to phang ni le adu pura to di ni no tu gi ne ba ai bi ni khni ma to chai ne khud to chingi suno ready suno adu divide to ya bu pona te har ni da how can come to the chingi separate adu separate come to the adu har ni ne ba adu chingi ep ni na har do adu har do adu congress ne chu ko ai bi congress ne te congress ni to ai congress ne te BJP te da asa ase ba mai te mo na manipur ma cha ma na har ni ni ko adu ga yam sin hai ka ya siri panja si na yam hai ni ba man do separate game no hills kind of separate from Bengali ne yam haijan mu do adu ma le ko but the fact is singbi amana the che tangkhul amana
तोलब चारे नत्रगा कुकी मना तोलब चारे हाई तसु हम हाई मनी तो या बिदो ने हाबनी अदो PWD हने ना इदो अदु दिना चेंज बजट कदोलेबा अदोगी मतंता मो Hills and Tribal Affairs Ministry na ido adu susu adu project so mo hil ke wo ito ne ba adu matu 21 schools ko 21 school pura free 500 utam ba 21 school so mo so mo na yi ba chinga abadi ikan biya model residential school and to ana to mo so ba besides na mo dia ko so many facilities are there adu ma am do hills ko adu khadi ko ya ko na de ba du khadi ke hai ta gadi apoi manipur government na maite hijina puthorate hana chomo puthorate 2024 ki october ki tan kutha ka adu newspaper ka happe adu mutung da ki apoi ka khalle kilsana ka pi no do 3 times pi ba ko 3 times pi achun da pi adu 3 times pi ki wa gadi masai ki apoi ki chin gadi bot ha da so amta ni amani khadar tha da ba achun ba ni apoi sa no kera bane apoi sa no kera ba अदू कई हाइतारे चल रहे हैं चलता है मन तौरे मणिपुर आई सिंधु मोते को आई अम खदा सिंधु या बुपोनते बको so the rules in Manipur rules and regulations in Manipur need to be very strict sine bako ada oja kiran na sai amaga wa amaga panhi adi supplemented am hajat ke ko hills ta ai metai lei ba ya te na lei ba haiga nati ha do adu ya ma chumbo wa pun ma ne bako adu da ai bhajege ai se chin da fiam ta jare bako chinje kan ja mete ko ka ba ya pan do pore ne ai haige tampak ko kum ha ba chin ka ra ai haige metai di to metai ne pangan me di to ko sidane ai haige se chingi o adu suna tampak ko kum ha ba do la le da nei ba ko matak ka ha ro da mi no ha do ka te ko ni ko matak ka ha pa adu makha la tum le da mi yang wa ba pot am le ba adu ne chingi jin yau su jin ne yam na ka hai ta ne propaganda chakal le ko kuki lan da yam chakal ke ba ai chingi lam no ke ni kana na yin ke karam le ni wo hai te ke ko no adu ka chala ka kan to wa ni chingi se wa ba pot ne ba yang wa ba chingi na ko ni ju de wa ke any hills for that matter ai ta ni ni ko sin da yam chi kan ba po ni ne ki ka ha ba ka le ba adu gari le chak ba ya adu yam na ko bo am ni adu na ai na haje ko de si ne last ko akwai yam hin na se hai tar ga di akwai yam shanti ka handaki karo da yaksung de ko handaki yaksung se da akwai ki govind ji ki kano sida seba to mo yam chapa sida seba challi mo yam sin do ado ai thamoi se kyam nuai yam kyam nung si akwai ki kabui ichali che singa chaga thamoi se adu de na govind ji da ko mo ga thok do adu ki chaga thamoi se sinla ga le mo je ba kana da wa su sinla ga le kyam nuai ba sai ki ai ichino abo subo ki moi ki function abo tauri moi ki festival amani we also must akoi participate and thola ga adu da cha thomo kai lambi laga mona khana same ga jilmi do thamo jam nusi ba so that is what the unity adu ne nusi na ba hai se to ne nusi na hin cha bani adu si nusi na hin cha da akoi problem ma ai ne ai ta to adu akoi ne ho re ba le ho ta ga si se akoi jo o da ga nusi na ba mu ja ro ba kan le ga akoi me ke so esti o da bi ya ro ba akoi mekai na so esti oda ta ga di rasai ki kiti to no dise adu to le ba adu ga akoi na di da tina manipur ti kai ta so e basina ko ya akoi na mekai na esti o na kan da kai ta so ai kuki sin na thaga li ba chingi lam no de to ni ka to lam to kana ta le ni mo ai ha je ke sima ko sima yam sin ka no ni experience ai personal experience chingi am ta le yam da tan ri chapa ko adu ne ai je yam practical wa ni adu akoina anything to wo tanda akoi maitai se asisuna constitution protect to ba automatically protect to daka lai heba no no ke protection na ka to ne to pe hu adu ka ne ka to lo ya re akoi ka to lo ka ne ha bi la le ha ka da adu na central government gi thabak or so central scheme ta so adu to bu da bi akoi adu central na to pa mari adu kanam ta ko mani ku da le da effect ko da ba te adu akoi maitai na ST oike hai mo tam stana akoi right le do right ni akoi ke right ni adu object ka bi kanu akoi nusi na ni se mere na ma ko nusi na kya ta nusi na ni se mate ya batana ngasi bo kana me adu to ya ke me pi adu se ya ke me khaso to ya ke akoi mani wata ta su ai yungi he da na koiren party koiren khuriyo cham le ko koiren sita chahi khudi gi akoi na hai ko matam na Christmas hai te voting hai ni voting
mo isai sai akan to kan sai ko ni ahin da sai sai Jesus Christ ne ko di ahin da puri kana po baroda mo ahin isai sai ne as botin hore we appreciate that yaar lai ni hai na kuch kanwa mushi anara mere mo to so chali kahu po ne rehte hai ko so don't create differences don't create propaganda to hate each other. See, no more Yatanare, no more Yatare, Mushisi, I'm a container, Ananare, Kaunasico, I don't know. Thank you so much. I am President Tambuza, Pugam to me, Alano propaganda, Mayamama, Sandopas, the hand and the Prichi, Mapam Punamak, the Haita, Amanamabulano, Hanabagi Sandopasina, had the toy portsi, prices in a town of Holland, we put a batuna. Kuki polo de hai tare phabo ora kada bagilam bidam phoglai tre duna konu channel lai ba se sina kwaide ge phaba this is the best way have duni thank you so much oza aro bagi wena oza tum cha oza tentakna rasanti na suyam phasan thambi kre manipur de rules and regulation needs to be very strict in this state koi state de yamna strict koina kana to bosima dakar oire haire hujiki marwoina koi ku topic sam lak jakana referendum gi se mang tham jakibdo oi thokta ba haiduna koi namuk kano tawkhra kanda illegal reporting se moina in what or in action mayam sum tawar lak pase action chi lok khatta basina akoi ya han bagi mo ngam lak kaduma taw basidi am laibak thibne duna hairi ba hujik su ngasi masima ki hujik oi diba referendum gi potna malai su hairi ba illegal oi ba step hisu kar makhal gi koina legal action move ta hobona pai move taw gun hai matang gi swaya tentak na roi ba thambiyo ja aina sa hairi dine si koina so mo to ardo koina amana complaint to have na to sing mo to ko ya sing police no ko sai ko cognizable offense nam lei non cognizable offense nam lei non cognizable offense di ko report ama kan ma lak tra di court ki report ama lak ta ga di investigation to ya di adu cognizable offense di police na dum case local ga investigation to ya bane adana masi ai sa haje de am son malle ching de lei ba police station sing sia masi mapangan kalan ma mathau tai nan ma ko ye kano da dum tawi tu ni kampu pidu uri tu ni SP da tauri ba attack ko ku tau tu ne ku tak ta dum mai dum kari pha da bano si oi ta ga di koi law se ka sunate law se de ko na ngam mi ha bi podam sakhine ko adana jik chu sam produ so dungai adi mori de so dungai ba si mori se ke do ri ge ba adi ge mo koi periphery de leba police station sing se masi mapangan kangkal anum changi de police ta makoina koi community ama particular ko ye manipur kai ba yaroi hariba manipur apun wasakam ngakadabni hariba community gi mi sing jama ta thamba yaroi hadun mon inthorap se masi lale aduna masi am thuna kanu ta udawni masi kuige PR gi government sina ko kan ba mi yang chang daga within iron hand masi ta udawni adu na ta ko ona taina na masi yam nawai ta pauna aspa review to matam da tampa ke police station sing da aspa thamjaning bagi wafam army ki side ki phungdok pase masi karino haip se koi khangninge ji tampak ta kai do ri ge ching dana kai do ri ge hojik aspas saliba ching da moina kaim ta khut tha daga tampak ki ingna lejeri ba jaga sing sida mokoi aswa pusal ka dabni ka hairi se ko moi amna leba irang pambra sa ya du ta ga di koi gi ko sing se koi gi ningtamna hingai ba sai lising gi history lejeri ba koi gi e da sele ba ko sagi koi spirit to madu gi mairi si ko sum hanjan chukat pa tar gadi madu apa ba su oi roi ta seng hai tar gadi madu smai to na koi gi ing ba chip pa mi ba mi sing sida ing na hing ba pa mi ba mi sing sida koi provocation to bi phai adana masu ai di hygienic adana masi koi gi manipur lai ba pot sing che masi koi gi manipur bu ko apaba mai ke de pusan gane na lebiri ba koi political party sing se ama khangde masi chongthoga masi wangang bi ba phai adu ta sengna delimitation ge matang ji jo hana taw matam da koi ge manipur state congress na luchinga ga koi supreme court case thari bani koi ge hana gi mamang gi da ko madu kaw tu ba phai atu so jiksu matam du da leba congress na chongthoga madu case thagi bani smai tawdana jiki delimitation gi lakko matam sida koi hojiki ko leiriba hana gi case su putho su ya do madu gi reference to lauraga hojiki ruling ni hadun leiriba sai gi ko koi gi kanu se BJP gi party se sina si supreme court sa to mathau tai adu BJP se hojik si badona manipur da tuminna sangjan gi se masi
फते मसी मोय चोंथोरकदबनी मोय अखोय प्रजागेदमते अखोय लेरियेना चोंथोकदबनी अदुगा मखोयना ति गवर्नमेंट सेम कोंतमदे अखोय मीना मसिंग हेली हायदना मोय सेमना होनरकनी दु समायना प्रजासी वार मतुंगदे अखोय पार्टी सि लेरिना हायदना चोंथोकपसे मथौ ताय हाबसे मसिम तंगाय ओके जा याम फजन थम्बियो जा थैंक यू सो मच डिलिमिटेशन के इशू सिम सु यामना मरु ओय यामना नंबर दरकार लेबे पोनी अदुगा चुम्यु जा अखोय स्टेट सिगे डिस्ट्रिक्ट खराददी करिगुंबा अखोयगी लोगी वांगमदा पामदबा थौदोक सिंथोलक मतमदा लाक्शन बंगमदबगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कदाय लाइक्रे हाबे वहंग चितोइना हंगिबनी अदुगा अदुम मतुंगदसु मसिम लाक्शन बंगमदमदने एनी अखोयगी ग्रुप खरन हाय दारे मागी अपाम्बा ऑन कनोदा विम्स एंड फैंसीज दा दुम तथरक पोस दुम लाई लाक्शन बंगमदबगी इवन आफ्टर ईपीआर इंपोज तौखरब मतुंगदा फावबा हुजी डेवलपमेंटल अखोय वर्क स्टेप खरा उबा फंगदारगसु लो एंड ऑर्डर सी अखोय ngaksin ba ngamdabagi chapchana pen action si legal go block hotabe lai akoigi kanogi kanoda akoigi kangpok pin MST gi ngasai su jamana panbi khiba gari thaba gi thokiba aduda chauba cinema create tawhe pot su madum maksuni akoi ningsing ba yabasi aro begi se oja zakiran da oja closing remarks thambi oja kamai tentang thambi तसेंग हागदी से कोई इलीगल इमिग्रेंट्स ना को टेररिस्ट से सबसाना मागी लौखपम थोपा लोगे मतुंगिना लौखल अकांदा मकोई सी मसा मसा के मरम द रिपोर्ट थोपा नदग खुलाई पाइब टेररिस्ट से कोई इवन ngasai कोई याम तुम चान पंगे बदो आर्म फोर्सेस स्पेसिफाइड चे सी मणिपुर गे दो बेली के जगह सिंग द आर्मी ना रीइंफोर्स तो पामै पोट तो हुजि सिंग की जगह द लैरिबने अदना मकोई द वारेंट इशू तौदना कोर्ट के याब यावदना एनी फाबा पुनबा कापा हात लो याबने अदना टेररिस्ट खुलाई पाइब सिंग द लैरिबा कुकी लालो कांगो फोन फोन खुलाई यालगा चलगा ओजाव ngangiba aduga even illegal oiba aina yadaba law na yadaba constitution gi against the separate administration separate territory separate legislative power aduga even hujingna amuk nauna referendum ga tor report mayam tawda mateng pangjeleba tawba khulai paiba tawba kangu sing mayam khulai bikalo yang ja u thena thena ka pa hat ki bana taga deport tok na taga di ekoi gi manipur gi solution propong amoy na chan okay oja thank you so much yam nungai je yam phasan thambi aro begida oja santi lak chege oja tabi daga di oja aro begi closing remarks se tentang thambi oja aina hajo khanaba hingagi pamjute ko khanaba habisidi pamjute aduna akoigi referendum thamukba matamsida objections laiba kangu se ai moisu thagachai ko akoi se kai haitara punna lemina se haiba kangu adu odini moigi referendum thamai sigi against the line sana aduga aina akoigi layar ta ko akoigi governor na hudi mana he is the governor he is the government now ko I know request of the law and order situation has to be should be followed and stern action should be taken against the perpetrator who are doing anything against the law. Okay, oja thank you so much. Maroina akoi huzik lai diba law and order gi film si laksin bangam da phat da be wafam si di yam kui re akoi hirang ja hawbode gi dum haina raga la aban habda nga simak su dum akoi effective point masi laksin be gi mami do ta da ba simak su koi yam tina lai bak thi bani masina pam da thabak sing torok ma tam da hen encourage tawna ba tawning tawning mo ngo torok pa ya ba gi room sama koi pi be dumain taw si su this is really unfortunate aduna akoi ngasi gi referendum ma pakhala iba poche ju yamna totally unconstitutional oi ba koi gi legal backing standing am populate पोची हेक्टमक सुमाइन थोलक पसी मसिदा करम कोई गी लेगल गे स्टेप सिंग मूव तौरकदरी हाबने चिंबा पोतु कोई येंग बताई विद दिस नोर ngasi ge कोई डायलॉग की प्रोग्राम मसी मतंग ngasiदा लोसिनजरे ngasi की प्रोग्राम मसीबु सरुगा बिदुना पुंफान बेबेदा मक्tai kai kumna जेबा पैनलिस्ट अहुमक ओजा तोमचा ओजा किरण नमदि ओजा संतिकुमार बनोलिस मिदुना अमको सन थकद फोंदोक चरी ngasi gone de koi gi dialogue ki program si matang ngasi loijare hayeng su sungsoi soidana pungpham simak da lamdam si thoibe tongan bai su singi matang da khana nei na bi kitan jadu koi gi dialogue ki forum na putuna lakche ge mi yam sungsoi soidana mi eng tabiu punong pomuka hana khrum jari